Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Untuk lebih efisiennya waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Langsung memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara pembukaan akan dipimpin oleh Bunda Qurratun Nasihat. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wasyuhada wasyalihin wa alihi khususan kepada syaikhul fadil amin wa Allah ta'ala wa syai'un lillahi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sealam bayar makin kesem Allah ibarat anak uning sepeda ibarat tak sepeda ibarat tak minta ibarat semangat mulai ngandang sampai marah ala hadirin niat oleh niatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung memasuki acara yang kedua yaitu acara inti yang akan diisi dengan lomba tingkat PAUD dan RA. Mic kami serahkan kepada koordinator lomba tingkat PAUD.
Ini kami serahkan kepada Bunda Misyani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, kita awali dengan menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib lomba seperti kemarin hanya menambah salam dan diakhiri salam. Barangkali yang akan dengar kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Qurratun Nasiha. Kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Laili Rohmah. Kecerdasan Bunda Matus. Lomba surat-surat pendek dan hadis. Langsung nomor undi pertama Dinda Zahratus Sifa, Raka Arfadian Rahman, Nashwan Habibullah. Dipersilakan menaiki panggung. Pelan-pelan. Duduk dulu. Abu, Haji Mak boleh ke anu? Panggil ni. Enggak. Ilham kita panggil. Jadi ngebudi. Ilham. Ilham, ke kita panggil. En yang terocok ngebudi. Terocok di ngebudi kan? Langsung Dinda Zahratus Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca hadis tentang indahnya berbagi. Selanjutnya Naswan Raka Arfabian Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraish. Baca hadis sholat tepat waktu. Sholatan di waktunya, kerjakanlah sholat pada waktunya. Sholatan di waktunya, kerjakanlah sholat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Naswan Habibullah. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Salam maudalatul sabatanlah haram di antara kalian. Di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Nazir Muhammad Miftahul Khair, Muhammad Nadir Asrufi, Aminah Az-Zahrah. Ya.
Langsung Muhammad Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas. Selanjutnya Muhammad Nazirul Asrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. Tentang persaudaraan orang Islam. Al-Muslimu ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Al-Muslimu ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sri Aminatuz Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidun ma 'abadtum
Langsung Muhammad Ghufran Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahbin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang makan minum dengan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Hilya Nabila Erfanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang kasih sayang. Siapa sayang tidak kami sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Fajar Ilham. Turun ya, pulang sudah. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang persaudaraan orang Islam. Itu saudara muslim dan al-muslimun
Kepada semua murid RAA supaya berkumpul di halaman sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lembar mulai, kami akan membacakan tata kriteria penilaian. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Fitriyatus Solihah, kefasihan kepada Bunda Misyani, kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Siti Laili Rahmah. Mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil nomor undi 1 anak yang bernama Nur Aufa Siddiq, nomor undi 2 Muhammad Rizki, 3 Wilda Kaila Tahzan, 4 Hilwatul Naura, 5 Dianda Ayu Fitriah. Dipersilakan menaiki panggung. Jadi ngebudi. Jadi ngebudi. Ada. Langsung kami panggil nomor undi 1 Nur Aufa Siddiq. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mat-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farasi mabsus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hawiyah. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang
ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takatsur. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menutup aurat. Inna nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Milda Kaila Tamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuki wa bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Apasus salat mabainakum sebakanlah silakan. Dia asus salam mabainakum sebakanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Iman Nur Rizki, Anindita Kaisa Zahra, Kaisar Ahnaf Abdillah, Muhammad Zakaria, Muhammad Saiful Ali. Dipersilakan menaiki panggung. Langsung Muhammad Iman Nur Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. Baca hadis tentang kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Anita Kaisa Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul maulanal azim. Baca hadis tentang sholat tepat waktu. Salli salatan liwatiha. Kerjakanlah salat pada waktunya. Salli salatan liwatiha. Kerjakanlah salat pada waktunya. Hadis riwayat Tabrani Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kaisar Ahnaf Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. Tidak ada anak tua wal fatwa ra'aitan saya dulu nabi
Baca baca hadis tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Baca hadis tentang berkata baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Syarifli Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. Na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baca hadis tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Akbar Rizki Kensa Syarwani, Alibas Akila Lesmana, Ahza dan Pratama Jaya, Muhammad Ridwan Al-Aziz, Muhammad Ahlam Firdaus. Dipersilakan menaiki panggung. Jadi ngabut. Adaan. Isi ulang. Langsung Muhammad Akbar Rizki Kenza Syarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka
berkata baik. Al-kalimatul sadaqatun. Kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ridwan Al-Aziz. Baca surah Al-Ma'un. Hadis tentang kasih sayang. Siapa tak sayang tidak akan disayang. Siapa tak sayang tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ahlan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang menahan marah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. La taghdab wa la jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nurul Hasanah Fairuz Kaisarena Afifah Adirah Lilgis Muhammad Al-Harifi Zeki Ahmad Atfal Milan Graditya. Abdul. Assalamualaikum
surah Allah. Baca hadis tentang menahan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Afifah Akhirah Bilgis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Qari'ah. Baca hadis tentang makan dan minum dengan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Al-Harifi Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. At-takatsur maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnahu ainal yaqin. Summa latus'alunna ma'in amin.
Baca hadis tentang menyebarkan salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Abdul Hilal Raditya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dana abin wa imra'atin. Wa imra'atuhu hammalat Baca hadis tentang menjaga lisan. Salam. Hadis riwayat. Anda keturunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba untuk RAA. Kami selaku koordinator lomba apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mik kami Kami pasangkan kepada koordinator lomba kelas B. fit minyak kaman. Ya, memang Iya, tanggi Mas Medan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan tata tertib lomba. Jangan lupa memanggil salam. Adapun kriteria lomba, dalam surat-surat pendek dan hadis ada kefasihan. Kami pasrahkan kepada Bunda Fitriah. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Matus. Dan kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Misyani. Kepada semua dewan juri diperkenankan menempati tempat yang telah disediakan. Langsung kami panggil nomor undi pertama sampai nomor undi kelima.
Ahmad Afif Zafwan, Ahmad Hafiz Zafwan, Ahmad Basori Rashid, Aditya Maulana Rizki, Adli Ilman Fairuz. Dipersilakan menaiki panggung. Apa juga ya pas orangnya? Gua mau kursi. Masih kembar ki. Di mana ada abang-abangan nah? Kami panggil sekali lagi Ahmad Afif Zafwan, Ahmad Hafiz Zafwan, Ahmad Basori Rashid, Aditya Maulana Rizki, Adli Ilman Fairuz. Aditya Maulana Rizki. Iya, aku baru datang. Jalan RAB. Ananda Afif dan Ananda Hafiz karena belum datang, maka kami panggil nanti di urutan terakhir. Emang boleh kan ada? Kami ganti Ananda Aida Fitria Ramadhani dan Anindita Khairin Niswa. Langsung yang akan membacakan Ananda Ahmad Basori Rashid. Ahmad Basori Rashid akan membacakan surah At-Takasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takasur hatta zurtumul maqabir. Al-lasa fatalamu sumaka sawfa ta'lamu. Allah ta'lamu ilman yakin la ta'lamu jahil sumala kunala yakin sumala kus na yawma idin ani sadaqah umarana hadir. Baca hadis tentang menjaga lisan. Amsi haraka serta jaga lisanmu. Amsi haraka serta jaga lisanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hadis tentang keutamaan menahan marah. La tawbah jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Adi Ilman Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang wajibnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Aida Fitria Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatan syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang sholat tepat waktu. Salli salata di waktiha. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Salli salata di waktiha. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Anindita Khairin Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan An-Nisaul Istiqomah Ariana Jasmine Fatrun Nada Khairun Nisa Mawazinatul Ummah Muhammad Aditya Putra. Jas. Jadi ngebudi. Keadaan cek nyender. Langsung anak yang bernama An-Nisaul Istiqomah Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang makan dan minum jangan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman ta'ala. Kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Jasmine Fatrun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. Abu juga ngajar ni Allah ni. Baca hadis tentang berakhlak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak yang bernama Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mawazinatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musrikin Baca hadis tentang sholat tepat waktu. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak yang bernama Muhammad Aditya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisyin, ilahim rihlatas sita iwastain, faliya kururah tanlain, alladhi an'amahum iwa manahum min haum. Sadaqallahu Maulanal Azim. Baca hadis tentang kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan Muhammad Fakih Zaid, Muhammad Ismam Firdaus, Muhammad Sultan Nasrul Asrofi, Muhammad Albi, Muhammad Nofal Firdaus. Langsung Anda Muhammad Fakih Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha aynal yaqin, tsumma latarawunna alunna yawma idin anil na'im. Sadaqallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihni manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang berahmat bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahyarukum ahatikum ahlakon. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Sultan Nasirul Asrofi. Cihas maja. Majar satu. Ada salam. Salam dulu salam. Sampai tangkel nyampe melalui Baca surah Al-Fil. Dinemos kira repot Dinemos kan tampil sedih. Tengok kan. Dinemos kan tampil sedih. telur ekor. Sudah banyak minta makan pasan mikir. Selekor. Dia sedih. Ada bisa tambah iya satu selekor baik. Kita dilekor tri. Tidak tambah. Nikah Aku ani. tambah. Aku terkasih. Pun sangat lekor. Baca hadis tentang keutamaan menahan marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menjaga lisan. A'udzu
Selanjutnya Muhammad Noval Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takasur. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla ta'lamun summa kalla law ta'lamuna ilmal yatim latarawunal jahim summa tus'alunna idin ma'in na'im sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nailatul Izzah, Nur Mutiatul Hidayah, Zainal Abidin, Ahmad Hafiz Zakwan, Ahmad Hafiz Zakwan. Awak aku kan. Biar kakak adik. Jam balik jangan. Kakak adik. Dan tujuh belum lagi Tidak kabur di keadaan. Langsung Nailatul Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu maulanal alim. Baca hadis tentang berkata baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatut thayyibatun sadaqatun. Berkata yang baik adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibatun sadaqatun. Berkata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Tabrani Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nur Mutiatul Hidayah. Nyongo ben mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca
Baca surah An-Nasr. Ada mang karbon manfaat apa campur. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Lahab. Baca hadis tentang menutup aurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Afif Zakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin
Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah. Gatus. Demikianlah lomba menghafal surat-surat pendek dan hadis tingkatan